songo katani Tuhani ditiki pamasu masuomu nuain peboruku nang dohoti hamu amat kelat jalo hamu maulo selao ulo si gajang rabu sayang dia malam tu gajang na umurmu na akageleki jamu mapasari hatihamu di pasu-pasu Tuhaman akan aniulan di tanganmu marmula kade maamang marmula horas dina pasaran sulang mahobu hamung tulah-tulahmu samamu atong tupang gabian parhorasan tupahon ni Tuhani aduh kamatogu ni lompu saur matu mamahamu patogu pahopu sorry padaku naburju nalambo malinu tomaho boruni raja tinodoni jalinani Ngiro nga mga muno. Ate, jadi dah pola huruf kami Margaon. Permusi, ada bahasa Indonesia di situ, bisa kan? Bisa. Oke, ekostor aku juga. Jadi tak sebenarnya itu orang toko.
Jadi asa mulai acara tahun dapat sada marohata. Dalam permusinannya asa kapukau lota mardita nomor 17. Musik namin. Martang yang mahita marhite-hite guarnya bata ama dot guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus dot guar nito di perbadia nama palangi dot tanoon amin luluhan kamu mau ada di bata jala perbadahan badak kudok pak bangsa na sudah droha saya padua mau siat bawa siulahon si pauto oto dot hajik kelon ay hodo di bata haroruan ya haguguku tongos hati urongmu doh tati gorammu martang yang manita ale tuad Yesus sesada hodo jala udok kami malate tuho alani salhud na binahin mi patupahon hanggulon namin sedungani mahami mahiti-hiti asin roham asok kiri hami totong na tinaumum dot hamamatem asa warsakon hami dosa nami jal asa tubuh di hami haporsyaon na sitong jal asa meroha holongan hami hud madok molate tuho asa ulu hami madogyon horo di hamatean alitu had Yesus di homa tamapu yon nabi di tonga-tonga di salut huria naung tinubus mo merhiti-hiti mudar mo nabadiyay ola niyon ro di saliling-liling na amin marhiti-hitat menyanyinya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita
kiranya ia menerangkan dengan wajahnya sela, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu, Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut pada Dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan mengamalkannya. Jadi sohoni madia mamang permusik nami neng mula nami ma tortor nami di bagasa tikyon di dokna tua-tua ada sejajur mula-mula inas sejajur mula topa bahan magodang mula-mula pada umai tugodak soba nami mau pamata martua de mata jala soba nami mau nak tua mata raja nata sori pada naliak nalolon waktu tungadong di pabahiran nami manang di pangalakkan nami di pakling nami na lubi hurang di somahami marsopa tu raja ni saluhut na lumobi hula-hula nami amat raja ina tos daripada naliat nalon alania mang permusik nami baik magodang mula-mula las padong atau godak sopai. Mau natin Neng mahami mga liat asuhuton rakdo raja ni pamoron nami abad kade batama nama masuk-masuk alani bay magodang liati asa mga liat tadi.
saat kami itu kamu asa jalo halma godang muna. Lihat mak dia tulang nami. Molo tu masih juara johami kan itu sangat naik ke boru do perjolo kan. Molo sok kami ibebere daot dang bere ibebere do pe. Jadi nga tulu tangga tu toro. Molo toro jalo mikian non sama dah urak tabu. Itu akan tulang. Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema nang dibuat pada sadarion di namarlas di roha tulang nami. Saya kiamat tong dia berdapat akka nani duluan jupang akan jalahan tujuan narong. Jadi tulang na burju bisoro habisian boru bere bebere muna nang marsoba tu ado kamu molo tumpe horatang marsoba raja nami unang dia rohamu martangia ka betok tutuhani asang gia tuari namangi boy dapat nami akka pascarian na dinggan asa boy benun nami marbunga-bunga tangan muna akka raja ni tulang nami. Jadi tuk songoni benar horatang marsoba raja bolon tunglas marohani tulangi parmusi hamisian boru bere bebere naing marsoba tu tulang nami baik mama godang nana hobar tu sih. tulang muna disot alani amite tamado neng ro manapotamu Allahumma nabi hamu alani dihamu par musik nami dinang ronat raja di pemurun nami bere do bebere nami banu bahami amite neng borhat na nabi sida pai magodak na kabar tusi.
songon nipe na buing ter pasahat kami songon patuduhon las lirohatta di bangsa tikyon kita namar hamarangi namar domat tubuh pemerintah kota Siportol Ngaburin rat duhun pamarota patung las marhamuna deh asa dawat songon dok ina tua-tua asa titip manatinoba golang mayang golang guna otik sasadia be songon si palas lirohan na betar pasahat kami siap kita namar domat tubuh pemparan ni oputa Siportol Ngaburin rat duhun bere amat tadi batama nama gohi kita salukna pasu-pasu Hebat itu. jadi songoni mak mohadi hamu bere nami hilo karpet tikero bet ngadong udah Mana tulang adaram sota Nami tulang nami do inang do nami teh. gabi Permusik nami ba ba. Si baru to ba ina ba namang si baru. Siapa itu, Pak? olo Baik. olo leo kamu Apa dalam kamu itu saja? Raja di doa sehuta jadi harus maruhat asian hujan deh Allah jadi maka tanya kita digokod doho di jojomu Tuhan nah dua-duanya huta doa sahuta bahkan akas dongan sahuria na adong di hutau nung ngarohanya tong mangadopi hamu jala pas dosongan nandok ni pas nama dok asatakas nang jubur batak kasadong jubak ora asatakas mahita tong madu mana mandong asahuta namar hudong logonu nang hamuna ay takas kuhita di bagasat tikyon mardos ni roha jadi di bagasat tikyon imau lauta apa sahat sulang-sulang pahopu hamu ima itu hula-hulamu marga si hopin di bagasat tikyon tung masalah sedotong rohanami kami siang na tuan-tuan ibu tak doho akahudi huria na doho kami marlas ni roha jala makalas soni saya dia matong di tuhat tadi hamuna ini malas ni roha sada ni roha doho tiurnya kapikiran asa dapo songon hatani masa nama dok balitang pagabe na dinabutabon ari muda do gabe hamuna akan nama doga tunggu nama ramarang di nama hula-huli eta kas do bidah hami di bahasa tikyon dos rohamu masih bagus matutu sahatannya dua-dua nama dok patik mau nah hidup di dulu di tapian manang tu dia betong hamu mangalak ka hamu na saluhu na bona ni hasmuton tusi ma dapotan akka pasaunia mesti tabatu ada tu di tanah horo amat tadi batama si tua hora samuna saluhu na di parorot salah di dogu tu bote to ho mai tong di rodang ni bulan munga sah ulot tadi bagasat tikyon malas wiroha hita mau makalasong iman apa sah sulok solok bahwa hamuna sah mahita leleng saut pangga biasa di ramot Tuhan matutu sama saudik siang kami mulia mulia tema di Tuhan tak binasa Sultan siap kami dong amuna na tua-tua nadong di hutau rodo hani sesuai do digokod do jujo muna di bagasan parnakok ni matani arion jala di papotrok kamu tuhuta juakan nanti barihu huta sore nak katuria diulaon guna diulaota di bagasa sadari ima dina pasaton sulak-sulak pahopo tuhuda ulata marga shopping Naima selama pinati aku turun tapian saya visiwa maka kasih visiwa laporan apa saya asa-asa di sini saat itu dia tahu main di bulan di laut di pasar kamu
di bagasa senaryo ini di pasoran pun waktu di bata selalu najak ke pasu-pasu menai Tuhan ibu nasuhut asal giat dan maktabatan pasilas eroha di kami mah hite-hite pasu-pasu mula tanyang mula mangido to maktab maktua di bata ala ni raja nami raja dong masahuta melulung di jalok di pitah menong godang muna lutut ni kami maro manok pahamu tu semua dia bina terbaik kami raja nami tunglas maro hamuna dilok na tua-tua dak sudah inna hord pasal semua jujur rohani mana putar mulas baru hamuna adong dohata mina tua naman dok sudah indah pudungnya sosakok gabe palia dan sudah ada tu umum manobot raja doa sahudan anak tahuria mulu pe papahin nami na susah dia jadi sore mamang por musik nami asa sopo hami raja doa sahudan nami sone rap drone ak tahuria tetangga nang jong di jono nami di bahasa tikar bain ma godang sopa Bila itu berlatang baik dalam na godang sikio laos paduan ku hasahatan pengatung leleng di sista amangon kepala di biasa sadari omah di pasahat di bata tu kamu hari hari kan pasatu sulung bau kuamu tukar kasih opik habis ketong dong lagi tu mata di bata pergi ke pasai asal dia tu bulan di bawah ambil nasi noroh jadi dia musa dari roha akan nama ulah baru saat orang muka ulah do ada bau dukun jadi selalu naik asyik dengan bahasanya satu hari ini
Jadi mula tema dogo kamu tuh makal debatan kita salutna. So ngono teh kami jong sama. Jadi saya betul kami syukurungi satu hari jalo. Semua lima atas yang kami siapa bulan Huria, saya duri di tepi anggap pasar kakek sakuria orang. Kalau kami yang mah kami yang mas kami yang ngamaita. Amang baru lupa kasih. Gabi. Ala yang manut ternawa kami. Oh udah mang udah. Hud mangaliat. Asal dia lihat nggak panggaliat parorasang. Dia mata situa sebarangnya. Baik kamu mah gudang dia jadi asal manut terus kami. Sunguni nang jemaat nihuriatta nadong dihutop di naung rohamu pasahaton pasu-pasu marhite sen hata ni dewata dilas ni rohatta dilas ni rohanami lumu disuhut di bawah seperti kiano asimatong rohani amatta martua dewata di pasorak kumai di tonga-tonga ni keluarga nami di anak nami parmain lagu pahopu na pasahaton sulang-sulang pahopu tuhulai barkasi hopik jalalang na lupa kami amang pangulan hurian nami rap dohut jemaat asa tuktong buat kamu ditanyang muna ima keluarga ni anak kun nami dohut rap dohut pahopu nami asa tuktong di bagasan siro. Jadi sebenarnya jadi di son kami di naro manopot hamuna bere nami mulot yang kami tulang muna dohorun nami tu hamu marhite sen ulang muna bere doh toboru saya dia madita bayamat tadi bata at kapasu-pasu nauli tu hamu tidulun Ye matutura dyan namin. molo at kapahupoy na sumar rumah tangga do kese tu ibu madi patulutuhan at karpak na dongan lagay do sa rumah tua Ye matutu. jadi molo siya kami dohoron nami masuk manido ni nadua pasti magulong siala di dulun tapian tusli hamu gelek nami mengalak kasi napotan mahamu di parsaunya matutura dyan namin. Pirma pok ibahul-bahul mapasalongan pirma to di muna yan ako namin sa luju-lujuman ang akapasangon Matutura dyan namin. sahak-sahak ni sulu sahak tutupot yan ni tigaras
kahit mamang musik ni si Raja Dolo.
tio las padomu matu hasahatan. Sarah,